Central region Fabi Kaswankwa any Ashanti region greater Ashanti region greater Kumasi Abusiana ye wo mu an say e wo say ye adwuma no ne ye de som na ne entia ye wo fie no ne ye bekoso obi ya no e wo say ye bohu dawuro ma wote enti anwumire sa wote ye nka na ye adwuma esese ye oman Ghana ye manti nye ye nti ye man ya ye timu nti nye ye nti keka ye nko ade ane na nka yada ne ye twinkotodwem ne ye di no mpene gu baabi eso edu sa biri ye busua woda enye yie woda enye yensantwere adwuma no edu sabri ya enna wobi ya pese ohun ye ekoso enne ye ka se lockdown no enne ye ka se partial lockdown no Ashanti region Greater Accra region enna kaswa eniema akosanya manfo di so anase bo ani so ne ye ka ye no Ghana 40 ase anase bo anti ase se wutie nipa bi nsem a wo ka ne wo niema a wo hwehwe wo ho a na chese wonti ase se ne yade no ene wu ko wiase na ne enwonwo kora ne omanya wose yede ye mo omanya kane na nka amanfo ka ne se wonum yese hitting ebi ka wiase manbia omanbia bi ka mo ena sa wo man no kora no yade no wantumi anso mu ntamu a aginsemu a ne wose anyensemu no abusua nnura ene nenko awunim nipa dodo afiri mu nipa anu ni achie US man no mu ya chese Donald Trump kora do de nasi wo ma take decision bi sei na me pese me koni sei na me yo no sika so a wo bi enti ye den na niema je wonsem ene wo de shipfo esuomu hyen ene wo de ya sabia military for de na lande ya chese ayasabia no se wo so ohia bi a wo benya bi ventilators wo benya bi ne omuka ye ne yenya bi ne ye de se wo de wonasi from ye hia bi ene wo ne ye cars kura no nyuma ye cars wo se yada ye ho ne ye be ye ventilators ni bi ne ye de aboa enti abusua me ka kosi se oman bi ti se US kura no se yade yi ya bo wo taking shot wa na oman Ghana ye jeja ye mu ade ne besie enu nti na mampani se baby ya yedru wo ha aduonu mienu 152 ya Ghana yedru nipa enya bie no enwo se ye jeja ye ho enti partial lockdown Greater Accra region ena Ashanti region ena Kaswa ka ho enne akosen first day akosen abusua yenkwa Ashanti region temso na ye ne Ashanti region pani okasa ema prosi adwuma no abusuami yankona yene Owura Godwin na hianyo ya chese udumu asante mantamu a wono ani prosi adwuma no pani ohrenkita hodie so yankona yene no entoa so opani yamwadwomo akwa abade oba bani ni sudwumadie so anwumre ina amedwoma so yada sepa se wagye yeso efise yenimbra mabre enye nasem ahoboabo mo ye free dance se yenum besi ne yeda sepa asa nwumre wagye yeso ye fra wanye bone ye konitawuo no adwuma efri ahomachin moyoye nipa nadin enne nwose wobi asi abonte gise wadwuma a woye no ehu hia pa yabodin Ashanti region niema ko sen Federation with every time we share with you Ashanti region and American is the Greater Kumasi no and there inya problem kesi ba but American say inya no 100% baby inya challenges free our machine 1 AM yes started say enforce directive no we have had a lot of challenges mechanics say omo no move in crime eba the bob be 2 AM 3 AM kasa na omo bodom pem ewo bonfa junction omo peso mu ra Kumasi na one say president ababontin abama specific directive free Friday Saturday Sunday so npa yon wadin say the bo 1 AM omo be ra Kumasi and so igna na so ntin ya mo bia ire fast na the point over offensive point so omo no mu free stream na de eba
buses na the dampening and moment na sa omechi. That was one of the major challenges I had. Emma, regional minister, and Resek, Akua Boakyewaa or stop woman. So yeah, make sure say I enforce directive, you know. That was our major challenge. But he denied and I so amping. And now, Oba in a cities known so a yaswadin. Only say Obi. Beshada yese or testy Brano Ishana or coin or similar Quapoto Jani. Soon an impano, he just idling and I loitering. Who say or Namkum without any reasonable excuse. And then with your bomb or free Chineko, they catch your BPR, the general PD factor. They are saying emergency meeting, police from paying for Greater Kumasi na meeting. Be our restriction affecting the division, the duration, division, the ano. The third meeting, emergency meeting, I'm a meeting, my dear cafe. Yeah, for the law, the directive to the latter. So be the best. We need the Biako. Fianabia, we need the Biako in a few. And I did yesterday the move your power bunting, and I did the out. What another one got over 10 years about thing because drinking sport in the bar in the pub in the no way, you move your baby. But China for airport, the next 13 days are coming dear. The shower pine so. Next one my every reasonable excuse apart from why empty or more. The directive you have some essential services or more the weapons because they show their ID card. But if we are, if they wouldn't excuse be a man, will not take it kindly with you. We have all desire. This is what happened in Ashanti region, and as look at the greater Kumasi because our affected region in Minano, it affected the greater part of the Ashanti region. Yo, DSP, yan resani ya wukan se ebi bedru ya no mpese o mu wure Kumasi no. Na esa yesa ne kafi wachi wo mu no. Ebere no anya so wure mu enyeye. Eti sa nipa no woni ana efiri ba bi te se nkran ba, omo ana efi northern region ba ni nyina no. Omo sign ko ya na se mo ye wo mo den. Ye mo mo nyina sa wo chi. Video sa ni ko le. If it's a video ba ko anwumre ye yi wo ye Facebook live say nipa ni bi ye sheda de wo gu ka mu te se cargo te se mponche ene ye tun mu ne ye chi wo mo dweso no wo mo omo de ye mo sheda se wo mo wi omo ho awura mu nya saa omo no ye so mo wi omo we because the brand say cargo trucks between you mo bi odi le bi an twem obi okuta pharmaceuticals obi okuta Yanina de making a and I say, or money take advantage, say, oh, we be checkpoint and police the man or maybe and to be checkpoint and police for real. Mutia yet a man to your front you from the stop form, so much check home said there be say nothing but do go with a cargo. And there you do a bomb cocoa, and there you do bomb cocoa into your mom's home, which is but of China will be called Biasa in Brotherhood. There's an opposition, Registration of Opposition Act. We are going to enforce it to the latter because I am right. Until we be a bit chin from a China Biano. Yambobia, because Yakasa, a chair and collar, Smobia and Bobia, Yakacha military for the Bobia and Bobia, because the Brown would be two brandness with China. You just put a person before court because court Yajuma and two courts. And to be a bit chin of China. The shell finds will be so one mainly tangible reason here. What do you say? A desk, investigation desk. There were JOC, vacancy joint office command. A war, a regional headquarters, and my military for Minimukasi, military, police, fire service. You put in one more monitor near court room. You said, in our control, active. And they call the next 13 days away. We be the Chumbia and Boya Yoki. So, the Soyas were dinner. You look at the number, so let's say,
mbani de wudi wia nsta no de bredi ana ye de sheshe bi ba obi abedi so efisa no DSP nka no na nka mi bebi sa we ne ni ehu ye video so ehwe ye ni bi na se mo de mfia ama mo mema no eti ye twempre wa bra ne so judicial service mpani for krata ye o mo de abade judiciary o masem o mo ka ne se court no yenya adjournment no nkwa akiri nanso no yasan yi selected courts bi a ye che say because of sad lockdown we nti no court we ye betena se ne ye di omo e be che omo nasem ti na nka mpese mbisa se na sa mra no ne court na di ama no enya adwuma na nka mo de ma ehwe amanfo yi ina mbeka se me ne aba kumase ni ti bibia se kumase awobi ni ti bibia ko te dem ko na kasa ni military for na kasa yesi mbrani wo nka de tese obu ni mpano obu na ni ya ko obu na obi jama nako akoma ni ko dina court e buru ko edua obi bia obi to so be ya so de no owu ni se wo ni ya e bia ko dina court ya twina so enti twina bi ono to ko ya twina so a e be ma ehu abane mpa no mu me no mu kasi asofo bi a omoye ya e don ko dina court se ama ehu aba asofo no mu nti asofo no se jai sorry ni ye and I think say if you forget to say a photo sacred participants sorry in this obi block so na so in the unfortunate ko the certificate to chiwomo o china the bus in namkrom the police bus and the military bus you share wo ama any reasonable excuse say le kwa koye say be kwa koye na say and trust un pay route na ke no man the over office the over office to no man say we are the next thing is the court because we have to enforce the law to the latter because you are here ekosu you boni bia obia so no because me ameka say I can fall a victim obi bia bit me fall a victim ni mba me yele bit me fall a victim it identity na memma asubi be na so odin akofa ya ye bia bra me no way inti chihye na da guko akwemu no we make sure say we enforce it to the latter me aba DSP yamfa biti se omo madwen mu ka won abodanfo kayayofo no ena wo mu nyina no na omu ni monten so ni aba me ko abontin ehu bonani tabe ehu bonani so na ma bonten so enso obi bia obi nimpa ye wo so mo na bonten so kra no eye nimpa wo expect simple say omo baba bonten so yesi food vendors in wo be ko na food vendor nimpa ba ku mienu mienso gina no ho ibi so so gina ho ye den a omo ma ya insu imbrane se ube te biane a na woko na ntina tin bibi that is the why say omo de omo ya swodin they just want to test the law and see and we're telling them that today we are forgiving them but from tomorrow we are going to be very stringent with the law and now I see obano kreta kumasi obi bia o ya affected bia no be stress with the snow fee because you see when you move the disease moves when you stop the disease stops into one better spread the disease in the best always snow fee and no we no ma from them but if you want to meet that who did you make sure that the law takes its own course DSP me na wase anwumre pa na home na tena mo nto adwuma ne so Nyankopon hira wo pa Nyankopon hira mo ye boma ba so pa ne adwuma mo ye de bo my Ghana Abusia DSP Godwin Ahianyo ene prosipeni no renkita undie so e wa Asante Mantam Greater Kumase ena chese sabre wo kiremu na se woni awadwi mu kamon abodamfo okra no yesi yesi o mafiri monte so ena nipa no awadwen ye ya kasem weto na sumu sensi abonten no wobi video wo de ko Facebook live na kwawe video so ayede to wo bi ye sheda chi ni gina ho bisa ne se wo kwohe wo se an me nkọ ba bia me ka che prosifo ne se me kotaduro so na me nkotadu na mpese behwese nipa wo wo behwese nipa wo no ho ana asoma wo nipa ni bi chese bua payomu no waye na dwen se mebu mra ne so eno na DSP kan se free chine ekono ene idie obi an wono wo de video no obi say soja de di soja obi nsa sifom ene ya so ne nan no de ne nse na nte kosa ya dan na boa no woko nanim e free chine ekono eno emma ya de ukogina court no wakodam na hwade a wapini ho panimfu asem a wo ka no
Yenina yenim raso yenni chese Thursday mponie Abushia we ye burning issues Adom 106.3 FM Yiadom live on Facebook wo betumi ahwe ne videos no wo de nipa wonam ne nipa kora ebo say ye kasoa o say ye hi o anwumre no tim se kuromu ada ho efira wi ani nyina kuromu da ho no mo eti ye behwe ne ye koso e wo ho no mo Yiadom live on Facebook wo betumi ahwe ne wadwenche no de bi ato wo like watch Adom 106.3 FM and a YouTube so Yiadom sa Adom 106.3 FM midin ABY na producer Sebo Michidom mi enkwadwe so na nani esi wodwe so no aba na msini wo ho MC yo wodwe so ene obapani Beatrice wa dache e wa homa no so obapani Beatrice majo ya de no anti se wa na boko de Ewrade na domo leti nyamete na chese niema mu ye kakran ye namu ene ne enwanwa ye kwate ye bepie wo wo mpehso aso edweso ye kwate a ye se edweso na ye di nipa ya ye nipa te semponche ene ye di wagu kago kamu ade se wo de wo sire asem hie o ye se kago na nkro enti ya dan nipa kago ye di nipa dan mponche na ya loko no na ye bie ye no hara wo de fatu Facebook na tie fo nhwe wo hwe nkwada nketu a yaboa wa no de wagu kamu ene ya lock no abushia de ko Facebook da ho no mo na nkwala ye ni mobo efiri he ko sirem kwada ekura bi ahome obetime atua ahome ena wo conference ni ebeche wo mu dia na uti free sansem no mu mimi aba na mizre Ewrade nshira ene ayare tantentem de magana anyesa edin anopa no yakoye adwuma so ayare husem di yen nam yesanya ekoso ifanse ene na yefede nti me wowa midina me fie ni mo ben police ni kakra ena me hu se police for na stop kebi just a cargo because Tapolini ne kataso ni pe ene ni die mreni mu ye betu ni pe ku kemu edi Tapoli akata wo mo so nti ye nyere ni se eye ni ma ye pipo se ko re makura egum se ko ile no eni mu no television ko boy bi Ghana mazo ni guma fedie obi esu kwa enipa ene epie ni pa be 35 wo mu ni ma apemfo eya re hu seminia wo mu gutem mo ko hin se ye ko isire adan na yare tinkran eni great ekomase enti se ho na wo a emfa nko wuko emfa nko sai wabutuafo na wati ke mu aba bedura ena ta no driver yemfa ni to belt yen private sakra that's na nwanwa say a free in crime yamantu barrier be wo kwen wo mutini aba bedroom adjuso asana yetimi hu say nye dem na yeni pa nema nti yetino ko bank na msi ni wo man from amfa wo mo but more behind from unfortunately na ye ni machine aye betimi dia test wo mo imi ye fact na mako kubasi bengwiaro na mako se ni pe ni won ti because ya ye mi se ni pe na police mejina me ko ya police fo beju ene wo na ko fo ye den na ti mi check mo se o mo to mo ka sa ye ni ma mi de eni tempo mi ja ma nyame se wo ye wa juma yi wa nya di o o ye ga ni na me de mi nya ye enti mi sa ba ye mi ba na daka edi meni eno se nipa egumu eno so ye kia eno pote na enchanten no that edi da ho nti mframa efem edi wo mo to mutu wa pe na
also police for Nigina Woman. Obisaya was say, almost a power print crime. No more worry. Hey, Yari, baby, I will back now with the call. President, the person bought an old bank. We are actually a great actor, and greater command. Ye too, I say. Na the time would be. Most of the time, I won't airport. Worry, Akua Boakyewaa so. Nam see no way. Until the police, no, baby. As I say, man, one go back to Accra. Montreal, one more statement. Drivers, no one put the money may warm. No more family took it in any. Mudu no one up on a walk to us. At the court, and also at us. Because a route in it, no mutim mobile. Because a dumb way, getting to 100. And yen a woman group, Master. Yakwa woman. Until I have the wisdom. Which is a form of Accra. Until I and Tinacha say, Massa do a munina bank and cram for you, my dear, Yam number quarantine won't. So much more do I. And cram for some near door. It's pick up Moody and so some do a do a Moody almost a bank. One would be Obia or Monko. Now, if you say, young can say, Mumra, one president, the Cassayan, or someone will be now. Now, young Koya, again, I would be free, baby, if you want a dear copy of a bingo. Oh, yes, sir. When you president, none know any. I see anything. Auntie Sawasa, what did not turn China? Niaka Nedumadi and dear, you bet to me, I say, at Niama Echo ye, I was just an important. Oh, and no, I am 14, Nipa, yes, will be anti no more 50 feet, a barbecue. Radio for no blow in 12 o'clock to me. Nipa, media, Mona, the seat of the government. We are making to me some of that woman. Mobema National Security President is Subeti. Say, young intensify a year. Security here. If you say anybody they've been in Krum said, you're now what I said, will be so very say, a nipa ewu Kurumwa. Who be right then? Na any said Ghana for you made the agro. If you say the mighty ones are falling, now who did Ghana now? Who would break the agro? Huh? Yarian to a bar, any or the four, only more him, only more qua. If you didn't see, I was saying yes. Mani mapata Ghana yen Tanzania yesi bu nipa na yesu nipa ye di mayem technique for ayi nti me tru say me so just kura be police for no one bema abutoye mo ni discipline so aba me di akonyare en ye di mo agro na di ensemo a ebeha Pennyforce, I will share and ranch a young penny for the 2 jar. Nature say a soldier for womb, a prosy for womb, migration for womb, a free channel corner, and ne prosy pen now ring kitan dear so, a greater Kumase. Actually say, and nay the omugu munsem kakra ne free channel corner, war year on munsem, eti also enough for an idiot chilenian re, free channel corner ye bessie. Hello. Medina. But Auntie Beatrice, what? Dechi. Yeah, that's it. Papa. Yeah, that's it. So, what you bring here to train more anyway. I was MC, your watch so.
Obapani Beatrice Sewa de Chini and no atwetwen enkomo no ene enchemu no de ama yenti asodin na ye ka mwasem no enu ni o ye ne abra ye kasa nyina no ene ma ekoso nyina no ye wonhweso ye wo examples countries omu ye say ye tofem ni ye jafa Italy die Ghana fo na wo Italy e sha ase ye ne wo twetwe nkomo e wo bani ni sujumedie so ye sha ase ye di corona na chinye no coronavirus no ye sha ase ye di e sha ase nketenkete from ewuhan honomo ene ye di akire saa na Ghana fo bia ne wo twetwe nkomo from Italy no one sema no wo ka oh ya ye wo Italy no fo ase die ye hanko na lockdown na koso ne bra wo yes na nipa ni bi trupi ko other areas abusia ye ka reasons ema Italy die no chese etre ya no so sese na anu adwo kakra na no so ka ho enti no asemu ampanimfo ka ye wo sha ase ne ampanimfo ka kosi ya ne se mawuni pakro no wadwen dwene community no protect community no awowom no protect nipa no awo ne wote no eti abusia se koba ne se wo ye wadwen se metenkran na me free nkran na makonodin regional woni mu status woni mu gina bia e wo sa yade mu ya yete ha ye kaso ya ye den yo ye nye master sim bia hu se ye ne ya ye wo ha the whole Ghana no nipa enya bie no nko na enya bie anra from the press conference minister information minister ye na asemo kan ye ne se wo mo be ye test no lockdown no ya ye ne ye nye lockdown so ya ye keke wo nipa contact tracing nipa no a nipa 152 no abanya bie no sa wo hwe nipa ye yi wan ne omo wo baabi a ye hwe bon ye hwe sene yade no obi wo bi woni bi omo a na omo firam no ne ba ye yes ye di wo sie kakra no abusua wo mu maako aduoso nkono 79 ana mpanimfo sese nhwehwemu a waye no wahu se yade no wanya bie ani nipa efri match yo se February bosome no wo be wura Ghana ha se ya ebi mu kura de ye nwo wo de wura mu wanya contact no enu nti na nempanimfo ka se ye do community spread no enti mpempenso a ye duri no wo bi betumi de amane yonko wonim se wo yanya bi enti nka wo de se wo se wo dwen wo maame wo nuanom wo busuafo e wo kurom ho a enka yenye wo test no nti wo kwa ewunim ye wo de kɔ wo maame aberewa no a wɔte wakura ano a wono yese mpanimfo de yade ne kan bɔne a wɔkɔ ntem no wo ho aden wo de kɔ saa no wo kɔ yi na firi hɔ no mo enti di mirika amanfo de na ye kɔ ne ye kɔ nye buronya ne yese ye kɔdie ani beresam na aba enti wo kɔ he a yetumi afaka goka de pan yasimuo esesa nkwada nketu agumu wo de kɔ Facebook live na kɔhwɛ ye de wo kɔ sirim abusuya ye bankran ha DSP afiatenge eye Greater Accra region PRO ya woda prosi adwuma no ano DSP I salute you. Oh, I take boko de Adom na prosi ni bia ni ho a wo mmereye eso adwuma ni nti ye damase adwuma mo ye ye ka front line for no na chese moso mo ka ho adwuma no na ye hu se ne na esi kɔ na ye betumi ehu mu pa bu nkonta agese mo ana ma ye hu ene first day ye ka se partial lockdown ni ama kɔ sen a DSP sen na kɔ ye won kan yo no da wase so die kan se ye betu to mie bi mu a eno no ye ma ebi enko na ebi ensan emma mie nyina no mpanyifo de tudwa emobia tibi enme ahomache pepe ena se aprotifo ene won ya wo boss aban ni nyina enso so eko take post ene se ye di oye eye adwuma nti ye ka from ahomachina bekem se bre ye tiaswa akopem for 2 weeks now mo any ediama no e free ho na de be tiaso bia no so be hu na eneno ye class partial lockdown no special fear no pay eti en moi je bia c'est un peu fort avec and say usha
I say nipa bebree na enhyeda entiase anything yɛkeka yɛ ade a yɛba bɛyɛ sɛ obiara wosɔre a efie na wɔwɔ na hɔ ɛfa ma yɛ yɛmpɛ sɛ nipa bi ne mu ɛbɛ ne nam ɛfiri sɛ wɔyɛ a wɔn adwuma afa saa yareɛ ho no wɔn mu yɛ wɔ adwuma nti yɛmpɛ sɛ afoforɔ ɛde bi firi baabi ɛde akɔ baabi na wohwɛ a obi wɔ hɔ koraa no a deɛ na nka ɔyɛ ne dedaa no ɛno ɛna ɔsɛ ɔtua so na ɔyɛ wokɔ ɛyɛ entry and exit point bi a apolisifoɔ gyinagyina hɔ na woduru hɔ no a nipa bi ne ɛreba a ɔno no ɔyɛ ne sɛ still na no bitumi nya atwa mu na yɛto yɛbo akyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ nim yɛkyerɛkyerɛ ɔmo ase fi sɛ wohwɛ a sɛ nipa nte ase a na adeɛ wɔsɛ di kan ne sɛ apolisifoɔ no ebitumi akyerɛkyerɛ wɔn mu na ama wɔn mo ate aseɛ ebinom koraa mpo kyerɛkyerɛ ɔmo ase wie koraa na afei no ɔmo appreciate mmerɛ a wonya ma wɔn kyerɛkyerɛ wɔn nsɛm n'ase koraa da wase ka ho ɛna afei no soso no wɔne nam mu a wotumi ehu sɛ baabi te sɛ gas filling stations bi ne baabi mmiemie bi wɔ hɔ a still na nipa dɔm na ebu so a wɔso wɔkɔ akɔbu gas ɛnso so di kan aka sɛ saa afo yi no wɔn ɛka essentials yi ho bi nti wɔn ka ho still no wotumi sɛ na wɔsɛ apolisifoɔ pɛ kwan bi so na yɛhwɛ na ebi ɛkɔ na akyire no wɔn ato wɔn bo aba kakrakakra wɔbɛkɔ akɔduru baabi ɛkɔ ate sɛ amasaman sɛ very unfortunate incident anaasɛ nneɛma a yɛhwɛ ha adwen ɛne sɛ cars ne bi afiri ɛyɛ te sɛ nsawa mu ne adeɛ ɛreba a wɔn duru ɛyɛ point hɔ no a na sɛ yɛsa wɔn mu a sɛ daabi nya deɛ yɛpia ma obi ɛpo na bɔn sɛ car no adane ne ho ɔdane ne ho pɛpɛɛpɛ a no wɔkɔ akɔsi nkɔfo osi wɔn mo na afei no wɔn pɛ other routes na wɔn asɛ awura mu di aba wotwe ho a wɔnte aseɛ na sɛ sɛ pɛ sɛ ɔpɛ kwan bi na ɔbɛwura mu ɛbɛhyɛ nkan na ɔpɛ ne ho enya ne ti didi mu na ɔsa bɛwura mu iti kanya ka saa asɛm yi dedaada nti ɛyɛ den na still na no nipa bi still wɔn pɛ sɛ wɔn afa kwan so wɔn yɛ deɛ wɔn pɛ sɛ wɔyɛ ne nyinaa etia mmara a yɛhwɛ sɛ dodoɔ na ɛnte ase o nti yɛwɔ sɛ yɛyɛ adwuma na yɛne wɔn kyerɛkyerɛ yɛkyerɛkyerɛ wɔn ase na nkɔfoɔ te aseɛ yɛfiri hɔ a we move into the next phase sɛ obi biara ebihu sɛ ɔyɛ asoɔden anaasɛ ayɛ na sɛ agorɔ bi na yɛdi sɛ nipa no ɛnyɛ adeɛ a yɛba bɛpene no mmara ɛwɔ hɔ a deɛ yɛyɛ no ɛnyɛ sɛ obiara na de ne pɛ kɛkɛ ɛna ɔyɛ biribiara kɛkɛ ne nyinaa na yɛde mmara gugu akwan mu a yɛde ɛhwɛ sɛ biribi a yɛyɛ biara no they are within the limits of the law nti waa afei no yɛbɛnya wɔn sɛ nipa yi ɔpɛ sɛ ɔyɛ asoɔden bi no saa nipa no yɛbɛkyew na yɛkyew so bɛpɛ a yɛne wobɛdi ne sɛdeɛ mmara ti pɛpɛɛpɛ na yɛde wokɔkɔ gyina kɔ sɛ wɔkɔkɔ yi w'ano ase biribi ɛɛba a ɛɛhu a yɛmma ni antena ase na ɔse daabi sei na mede mema yɛfa so bi yɛye ɔma kakɔtia bɔma meyaba kakakara bi sesebe ɛyɛ dɛn ɛna still yɛpɛ sɛ yɛbu so wotwa ho a wonte aseɛ yɛbɛsrɛ Ghanafoɔ yɛbɛsrɛ obi biara sɛ faako tena no yɛnim sɛ ɛdɛn a yɛde inconveniences bɛba ɛnso so yɛsrɛ mo a monni so ɛfa ma yɛmpɛ sɛ nipa sɔre a ne yɛ ne nam na obi deɛ sɛ adeɛ a ɛmfa ho na afei na ɛnyɛ baabi sɛ ɛduruyɛ ɔtɔnfos afei kɔ na abɛtu ne nneɛma agu hɔ a wɔtɔ ade a yɛaka sɛ daabi yɛmpɛ sɛ yɛbɛhu sɛ nipa bi dɔm ne adeɛ wotɔn na kyɛ sɛ wokyerɛ sɛ nipa no anaasɛ temamufoɔ no ɛmmra mɛtɔ bi crowd na yɛka sɛ yɛmpɛ sɛ wɔn bɛhyiahyia no ɛno ɛna wo pɛ sɛ wo promote nti wo saa no ɔsi ani wudi ɛwɔ sɛ yɛkyew nneɛma wo ne ani mmara no ani wudi sɛ deɛ sitie yɛbɛsrɛ sɛ wo pie mpo aba sɛ wobɛpie mpo a na ebia wo pie sɛ ebia adeɛ huhia bi sɛ aduane nsuo aduro na adeɛ bi a wɔanya
sebe edube ko hie mu eno ho ade no ho kwan na wo kwa kope na nyesa wo pie se eye wo si pia keke se bise bi no wo kwa heni ade se wo ka exemption se wo bi krampo na de awa body krata na ba bia medu yo bi oso oye ayi into medicines bi ni ade ye kokota ne documents ni bibia e kire ene ayi some are genuine cases bibi saa no utimi hwe e ma ne ko eno krampo no still no you need to prove that won sorry akeke na won sorry wo ko ni ma dia obi ni ma dia wo ho sebe and I was only my dear walk off our one dear Bessie. It's your best a drew baby, a mamma baby so. Nikuna, I had day. It's your best, sir, to be any monogana a bit cool. The best some month for. No, you know, what can be near Cosa Queen, yet I proceed for an answer, ya doctor Tane, nurse for an air Cosa Queen. You know, you won't be a year, the best leg. Yes, she knew Miss Pepe. And yes, I dear. Wow, bit yamran so biano. Wo se ni pa no. Yen so ye fe ni agro kwa. E becho na afeye de wakwa kugina eye court ama court so eni wo edi se de emra no esiti. DSP na chese enne de ya nchi obi anade na akoye se kokobo. If say videos ayehwe imiwahu se mutumi che mantie bi de wogu overhead no ase a omuchi onyina akoro omo seresere omanim omo seresere we video no a omuchi wo na omudi nkomo na omo sese enne de ye kokobo ifiri chi na ekọ na aso twin bom. Oh me who video bi samo ba me sheda ni me bi potin ifiri to me and confirm me baby cry ifiri na yedi kaya chire mu ane ababedu sesebre still na no eduma na ye no ye ni ye hwe na se yebetumi a chire amanfo mu so mate ase a wotumi se aya na kasa chire no eno no so ehu hia yi pa ebu o de kan nyina no no wante ene ba akukura se na se o mampani se 1 o'clock na ade na sesebre ya no petutu ye begizigza na so no ya sam na oka ye asha ase no kwa no hu asam na ye ka na nso anti na o sa fi no uto obo na ni kasa na o che na se nipa wadwuma ne ye na ade bia wo ye bia no o started from the beginning and some of these things are anticipated when your challenges be at say na afi no o review strategies when no ya de ya boni na to ba ko mienu miensa ante say ya list ye hwe say ene ye kwa kokko no afa what do we do nti o chira kwa me briefing no kwa no e be different so nti ye hwe kwanya ye nyina betumi aboa na yitumi aso ade ya na emom no enkonko ye say yakọ na fin akwako fili anase whatever it is program be edit to na measures be a de gu bia no ni nyina no ya subject to review ama brief gradually no uti safe na ntiase no so eyi adwuma nti before you realize that I'm normalizing na tete bia ekoso nti ye kire nkokobo ye tu amanfo efo ni ade nyina eka strategies ye use no nti we expect say being a maximum cooperation na ye full compliance with every security detailer or ye adwuma for this period. DSP enne de di kan ni ma yemfa wo ensi ase na efiri chine kono yenhwe se ne wo ka no ebi anan nipa bi nti ase papa yenhwe ne ebesi china ekoro yo Mr. Damasi Abushia DSP afiatenge ani principal no renkita ondie so ewo enkran mantem ase na chese wode ehwoso nchirimu aba no DBS roofing sheet adawroma na Lomo Bitters at 20 Agbeve Heba Center Franco Trading Enterprise Black Rock Honey Whiskey nyuma echa ye chi no yeka DBS dia na chese adansie mu okunni adansie no wasidan no awie na wo boso no ehwo na DBS ye kire wo se edan no ye boso ma ne ye fe edan ye boso ma wo kala wo pe no wachusu DBS roofing sheet abusue ye hia ne so do wani be kire mu was Princess Road wo du papa ye ho eda kese no wo ne die nimhwe wo kwa nchanse a ye de ma wo no esa ase boje wo ho dinti 20 years warranty ne ye de ama wo emfie duo no
se enwugu nsuo gu nkra omse sa afabra na bagi usika wumpewe na apedien abusuanko GPRT mpanimfo ho no mo ye ba na chesa lomoso ya bechemu ache na GPRT mpanimfo na wu se trotro no a amanfo twie adrobafo twi ne so change abam ensachira yabam nipa dodo se na ese wofa ehihya yeben waya ma adrobafo GPRT panina boda no the whole Ghana chairman any owura Kwame Kuma eja Kwame Kuma maju Dania boko de Nyame adom na mpacha wo e adom no bi ne yedeti adom FM so yeda sesa waje ye so anwumre ye hwe ye nyina de di kan partial lockdown ye akoso nkran ha ni Kumase ne kaso a adrobafo ye wo honom enhyehyɛ ye ben sachira ye ben na abevi se mampani wabra wo kasa no wo kan ye kasa adrobafo be ye adwuma no wa amana nso ho ɛna ɔse social distancing no wo se mo practice enti hyehyɛ ye ben na ma ye agakuma yo edika me mchie watiefo se de tie ne se fa ne certain arrangement no ye taizi fa akire miansa se taizi bia ebe fa mienu wa akire na animu baako jaba ka ho if you are yawo friends ka be friends anyon yawo Toyota his no ene Stanbic no ene Hyundai ne idea ano omotra so miensa no ano so befa mienu na front so baako ana oba sprinter so a sprinter row no ye transfer for and also back be film amia transfer miensa na bus bia fa ni pay num e wo lies no and also offense oba fa ni pa miensa enti anu ni enhihye ya say ya offense e di egu akwama obi a ye Ghana ni ba bia when you GPRT in your portfolio, your cooperative, obi a ye driver ni bia Ghana hedia and she say aba in a buying your offense Jumadia would the Abua ma offense Yariano Akofom yes yeah the Abuama Bibia Cosmo eja Kwame Kuma sama wo kan no asha ase na se afei na ebe sha se evi se video a ye de beto sesia wo ye Facebook live no enne yensentwerefo call baby ti se Christian village achimota area honom no trotra na o manfo foro no nipa no abo ape so sa ntichemu a wo ka se yate so ye bi afirimu no na nkoso wo honom eti nne na mo kan ya na wo mo sha ase china na se ma sha ase na ebi ntie me pa cho de tie ne se ye endra enmbre by a quarter 34 no mo na your friend say krata ne ye ready communicate ne ye ready me just say mo sakan enti and then the first day said ya start here enti my friend said do ana driver ni nim na bia said ya oya say ye nyina na ese eboa the san say ya kan ma wo passenger say taiji or friends say actually am family no said ya wo foka no kra no na mo emienu na driver no person for ba kamwa wo ye Ghana ni ben kwa de eso man ti ase say sisi ye fa ni pa miensa na trotro no so I got first a transfer miensa na eso mo family no so wo fa ese wo ye tumamuni a wo ye offense wo ye Ghana ni ba no eso tumi ka che say ene entesa sprinter no so a fa nine no na ye transfer miensa na wo ko fa nine a ese mo passenger no wo fight for my right intimate process and I shall see which is a video or cherry no na me just say obia to no once ya babuama bibia cost of fefe tinacha say na de ndie de chefi say video ya me hwe say no wo mo bobɔ ho dada no ano omo yenti wo kyena no mo amu beti agum na mo de mani akɔhwɛ se nipa edi mra no so a ana say ye de communicate na ba nti ya wie but so dia bay by yen or etimamfo no so ye na ase eboa so ti ase and they say abasa no so sabia ye wa police for woman mu so ti ase civil service wom enti say offense driver bi yeah na offense
wo share approach me say emdana aban wo di so anase wo di so ntim se yina boa enhihye bi ababadia ebedimu na se ba se yina reference our company the order aba eboa ema ye bebo ye ho ba wo yare no na ye mboa na ya partners no for so idea na ye say ye boa say yare no enkan it's about to pass the bia say omomodin say ye ka say o okotra ka transformiansa no ye say enen transformianu ye o transfer enan no ye say transformiansa ye transfer enum no ye say transformiansa ntimpacho sanity yo eje kuma yenhwa droba for no susu omode ba ebi a ene ye ne wotwetwe nkomo kire se ne emo de directive no aba se munti nipa no amo fa boso no wo mo ka owners no se woso wo mo ye no wo mo ntie so eti ese na akwaye se eka bebam eti ka no bebam no eno so nhihye ebi wo ho no mo se ye de ebo abone ana mpacho di chere se ka one bia o ka one ni papa wa offense or run transport no oni say car fa nipa 16 and 17 na ya so about 12 sika so de be fie dada no ye no na be fie and until enu eka hu emasa de ya sabato ma penianim say cowness ni bebre akogi loan na atotoka until omoya installment bosome enti onye only bankers no enkasa mayen embrimu na akoye mi so o ma peni kasa no so o kasa ohun so enti we no yade a sabia enya ade a ka ho yade a sabia ye na yade a se offense ya bohu ban na ebebe meye nyina eyina asanso yakọ ya dedem enti obi enya abotre na ehihye a sabia ma peni aba no yenya yendi so na sabia emboa ma yare no entenko eti we fe no a obi a passenger fo tua ne dada no a na sese otua me pacho no a yantu lole fem fe dada na we no eyenkran kumase ne kaso anko ana maye sa nhihye yi ana se the whole Ghana me pacho the whole Ghana ye kumase ne ayenko akinkan ko ti baby abi nru ye nyina na wo se ka no o mutitim nipa ni bi firi mu mpacho ai eni aka ye monitoring ne sane ye ka no se passenger for no hwe ne mfi ye ni akire eti muso mfom ani ni akire na ajakuma ye nyina ye nhwe mpacho mati me na wase na ye mfawo siase abusia ye de aseda ye de aseda ema owura kwam kuma GPRG chairman na unya producer kwajo we ho da wate aha eti Agbave Herbal Center aseda ye de ma woni se sabri ya ye se yenhwe sa hoden nipadua ne benya hoden na yade corona bamu a wode na bwatwede ne wayi na to atwene hure na kyesa wo na wo sene no wo se wo hwe wapomudin yie enu nti Agbave Herbal Center de wo se ma yade dada bi ntina wo mu na nhawo eti Agbave fever wo hono enu etu fever se se corona na eba mu na yade foforo ti mu a ene ye wo twontem eti tu yade bi ase na Agbave Herbal Center Mona soap na Mona cream and wodi aba sabiri ya ye hohoro yensa no wo bi si abeka kire wo se eniema wo betumi de aboa ama wo nsa ho ate nwan emu baako eye semna ye beboa wo na Mona soap wo ho wo de Mona soap no be hohoro nsa wo de bi adwade na wo wi a wo de cream no so asra we nyina Agbave Herbal Center ena de abadwa so abusua yenko niane owura Emmanuel ohne yeboa General Secretary of the GLTCC ano entwetwen enkomo eje yeboa ye mo akwaba boko de Adom ye hoye ene ye nyina ye guso hwe entwetwe ne niema ye de agu akwan mu efa partial lockdown eda edikan yi ye de ani de akire hwese ne niema sikoye mo ma fam no mu hu niema sen ene yi oh me da
Yara, and as soon as the idea, relation back on Yara, you heard when Akua. You want getting the TV and go in. Over correcting a Akua. Na ene ye hwe adroba fo ne ne e koso se wo hwe GPRT mpanimfo asem o mo ka ne se ye de niema gu akwam se kai no se tasia e kire emfa miensa bio e be fa mienu na droba eni nipa a wote ne nchen wo fronto atimu e fa sika sem ne adroba fo no susu a wo su e na ye hwe mu se enhyehyɛ ye bi gu akwam mu ma wone ana. Oh, okay. And say, okay, it's on say, and say the home come did that. And you said in okay, me head and what now? She say, Ben, I'm ready. Can do home come on? Oh, say the kind before a couldn't know for in Asia. I GPR2 for a car and the Minister of Transport a car. I just will say a bit nipa so be between maintaining social distance on my penny account. Into some one be did that into bidding of Rubia Badia and the guys or my uses. Say sika sam na droba for no so se wo hwe nipa wo fa won na nipa so atie na koba ne se sikasem so yemfa bi ento so na woni ene wo twetwe nkomo nyina wo mo ho na ase wadwen ewo emwa bi be firi ba bi aba akua no kwasa me se misusu se senia paidi no ekuo na omo mata wo operations nyina no yene omo edi nkomo obaja to mo se nipa no bebre so ye djuma okrom ha omo ni ekuo bi Otonica or register a different council to start if you're doko Ubewana or Kumase. It's answer Rubia and candidate. Into the hour you could be an hour. It's any panel and a money from me is a GPI to me announcing cool member is put to a cooperative concern. Any qual right what GRTs are seeing debate me a complaint say Sadia on Tuesday. Now my make up saying na say so when you be a child so make be a way chief. That if we also kakra. That is kakra. For my me report percentage but it's around 8% to be I actually. Now in senior no must get to 8% or 10% here. Public as well in a consent to our thing. Or the buy will be a cannot me and can't order. It will be Jesus a brea and every night this year. Or my many can say you are not in normal times. And you know, who be here in a bed, Buya Wagum Kakra, no man who atom. Oh, you know, say, yes, and upon many will be cafe, Miss Station about cafe, and share I am. In a year, I find shame. So, Fabro, so now Kunya, would drive any, which when you are any passenger between you are any, maybe. It is a trousers and I say, will be Kunya, and out of the day. In the end, so my name will have say, Unipana, Uyman, who bet you so much, but who now be in Emo, you man in Kuni, name your ma. What the kind of be encountered? Be encountered. I don't know now. I start the Iowa Juma. So, as a function, you're cleaning a share, any minister share, any president is shareable. In deciding the recipe Juma. What can stakeholders na nature say cowness ne ka ho, drivers ne ka ho, munyina amoni o machia. Yeah, car operators car na for ka ho and a drivers can home but also any penny now on no for independent phone do nim ye shemu bia omo tamasa any power na indigena bi bia e kosa any panel dina yesi dina ya e bia na ngwa anya wode
But do not get to say baby economy. You just have to keep online. And they say near ye kwabonche kakre ko hu ye ne se near makan nyina no ebi ni so as ofa Christian village achimota area ho no mo a ka ye ko hu ye na boma be ama meti kura no was wodi ni theater nchen kakra ya wo no wonya baabi kura ntina wo ka anu mu esu nei na san hihye ye no ehase eti monitoring no kwan be so na mo fa GPRT for ni ye bisa woni o mo kan se passengers no so mo bi eti mu a mo ye empanimfo a mo di woni mu nyina ani mu no mo so mo afa mu di a mo ya me hu se enhihye ye no ye adwuma ene sen Akua me tene se ye monitoring no I can was them me sabi me ankran ba ye fan se council mu ni penyi ba ko kwan Yamu ni pedu no nai. Edi nyina for my hefa ni betimi afa. Ami etimi afa nkofo we nyina. In the selection ya yempeni for the decline say. Passenger no woni me say yes em family no. Edu ko transfer when as abro me na. Kasa wonko. Esa ansesi anya ne sa na fe nso ye nyina esu asa me de pension. It met transfer make no better. But they can't go some domo piska. It now can be an standing day. Obena just obey. But yes, I'll call Bruce on the better on venture. And this Uko Bruce Master Uko na BB FM of that one as well. I can make them meet me and Canicus. Name a buy assembly of can be a shady of a can this moment, you know. I am because almost emergency restriction act that restriction act me something now cover my it is a only panel so what do you say ABS city back one city menu we have every over Pablo so not say a bias account that's what you know meeting me now a patch of man it's near to open say almost see now more fine juma it's as a way check Empire neighbor say, Bibia Beconechi na I normal. Nti Nika crazy, we are not in normal time. And therefore, much most media for no Munomocasa, Muntomofo. It has a so to take my area, Punyan and yo, yes, Miss Ohinemiana was senior phone see you. That. Abusuani a yeti ye ore Emmanuel hene yeboa General Secretary ya woda GRTCC ko no ano ene ne no atwetwen enkomo no chese dwuma no obi ye na famu de na sesei no wunipa krobo ni bi a ubedi a yebeche wo eno ena Mr. Ohina kan wo ye drabani a emra na anomra hyebedwafo gitun mu no wo ka ho wo ye sofo na abusu asa mra ni diu drabani mra ni diu wo a yeseda wa na emra no achewo ye betumi de wa famra kwa so den na eboadu yawo wo se me pese emi hu o me pese mi hu ye servicemen no ye wo enhihye ye bia mpanimfo ye ama wo disinfection bi wo hono mo a ye de ama wo da bia se wo wi adwuma ebise omo no omo so contact no omo ni nipa butu form ye se ye chi nipa ni nyina so twe omo de ma wo no wo ho eti ye pese ye hu omadwuma omo ye no omo so mwa ban ye yesa ye de bo ho ban boadu ya na dwenche ye ode aba eno no abusuan betumi de wadwenche aba live Facebook Adom 106.3 FM and YouTube so ye dem live wo ho no Adom 106.3 FM no a yanko kasoa ne mpotemu Kofi Aje kofa bai wo ho no mo yenhwe enne kasoa emra no wodi so anase sen na niema ko ye nipa tenjese ye no ase Kofi Aje maju o ebu am je se anwumre twamfo nyini kire ye wo kasoa nipa wo kuroma na omanfo ada kasoa je still nipa wo kurom nipa wo kurom nipa wo kurom ya omo ye dan se ebu wa no me interview omo cheto omo se da no se president kasoa da suja for ba after police ba omo ye ke no pra omo emu ano enti obu a omo tofe omo ye hwe but the answer oba me hwe champa se asuja fu promo a nke omo ke ano se wo frifie Kofi Tubu wa sori frifie wonna no wa sori frifie se yese ye dia sojafo obenti oba yesa sojafo no aba
Perfect. No, o wi awa koka kire hwan. Our captain, the enemy must lampo, the cross of folk. Na wo mo ba no yenhwe se wo mo se ne o mo behwe no no a asojafo no wo kurom ananse o mo ni kurom e se yesi nipa no ba yemisa bo wo kwoto aduane wo kwoto nsuo wo kwoto aduro eji o mo ne yemisa o mo hwe no jonjonjon mo nam se o mo behwe asojafo Ombusa o mo o se any police military company for the king commonly police king o se IFSD and just the amount the benefit of the doubt but ombusa is a good question. Once I got a phone and phobia and no try the power. A branch of our family train come on, no, I just so the phobia so for so for royally. And also okay. So I'm not going to do many things now. I do not so for no, also one can sit up one man. Aha, una yes, I interview no one. Akwana was say why or dada or myself or trade no quote no. Well, Caswan what ye. Castle was there. We can now obri abu ani bufu so castle we wo hwe. Enti also mo na kasa se a nya se so mo so ba. Ni pa na kasa bi castle na kasa no. Minim nyom de se I don't know minim we da me use. Ti castle but I say obi antim rase. Obi anfa mra nya juma because ho na kasa se pam for 54 points obi akuta ne mra wo de ti castle. And the Mrana Gata, the poor my Ghana ban, a woman find it, and then I'm up with the Leban. And she almost as a lay, I don't want a bomb cocoa. A very animal, not a month of stubborn. And on a map, military for no be what you say, or Mizu de Mra, a Bayajuma. Hello. Kofi was so papa was. Aha, already Mra, everything I had you must say the bear. And random bedding. Then every time I say, what a branch of Akua near Manada and Kuma Swadino. Idea, and yes, sir, Abia was suited for a magic so much as minimum. A branch and Yaswad, Mammy Mohobium, a message of one benefit. A branch and no so koto so in and so Casua Nebia. Casua Nebia, and just a military company for both which I didn't know, so that for the Gamma Masa. Omudi. Military company was almost Accra and as almost one omnium castle for Subai. Then to the Omo India or Bio Castle be any idea. Nina say, South Branch American as a me, or catch a soldier for the name of Miale. Now, a quack or third door, pharmacy shop blue or a project card or quack or third door. And teachers say, when you open them, sell what? And to a woman across one corner or quarter one corner, and we'll train the phone, we'll video soldier phone, video, and more castle, and we'll Facebook Live. And on a mark to the Liba, and Mamma or who told John or your Facebook Live, and what will be also Mammy Yale, Pakachi military Niba for some Mammy Yale, and Tia Makoto Dun, send a quarter one corner, and no Facebook Live, and I'm military for some Dawson, and Tibakuna, and no dome attention was okay, and your bright. So Mammy Yale, not also Mammy Yale, and your Banabi training. I know money you train the way you military for Fasa Avia, but it doesn't military company for some more near my band and you train. Omunia Bonibia, take us one if it's how much. Yania Suda for that, a yen, you're getting in a Suda Phonic gem. I'll move him, Rabbi Juma. Nase, any panel Catholic can, or much a daba, so Baba Soja for her because as a police for the Monoma take us well. And the others, Omu, and the bullying the ideas of the police from but almost a daba say. Almost the social phones are social phones to buy this police one. So what I say. And no ma, a kid who had a question, who knew your uncle Babiana. Some of them will be near 2 more class and a net 2 more detained woman. And go for like you say, yeah, pickpocket for no book or no cassia. And my about a lockdown about Omunia Mabian, or more we are near your phone, or more phones. And Sebasino, almost said the Mabian, and Jason after Patrona, a California mana. Womudia go or Amakata Catason. Some visit California, Madia, no one try to another advantage. But once a military for no more intelligent or taking Nancy as a nano, or more magic or Mercer, Nemo, but said on Omudi can only say, or Moon say, cash off on a seller and Mupu Stobono, and confirm at the first Sunday Condia. Umbilium. It's not and they among your among Banyan and Chester, among Vanadica, our police for military for that, and then someone can name through. I don't care. Mamma or send Mamma Yalon Coto do or so Coto do, Uncle Tobodia or so Cotobodia, Uncle Toco Codia. Omajano Omamium. Eti, Yanni say, Kofi,
awia no so yete se onipa bi aso wo budumbura mo se adawe yesi chese sojafo nde wo mo ka ho so sa wo hwe ba bi o mo wo no a o mo nka ka so ane ne mpotemu ho eno no ye bro no ben ya ho ye gomois won se ka so ano ene gomois wutu senya east wutu senya west ena gomwana ameba se ben ufrik wutu senya east ka so ana the next ekrona na so no mbohye gomwa east ana ufri gomwa east na wasa ko wutu senya west no wasa ko gomwa on se ekrona sisi but baby a ombebo barrier no mo e ban se ufrit Winneba junction e ba omo di kan bo barrier ne ba ko gomwa ochire ko kwatra budu atana odi ko Winneba junction ko bo pempim ba ko ho ana fe baby a headquarters ya konvo nya headquarters ya kan omo so bubu e budumbram omo sa be bo ba ko ho nti me ba ka na fe obia to nwuram won se Ghana for sojafo nka ne ohia sojafo be kuma anka manfo bebe na bra ka se nka be anka sojafo mo ntre ko mu nche oba ka so nko mo ntre wa ma buru nya nko na wiye e ja nko mo tra wa nka mo mu anu ajo enjo mo bo sa pempum no e wo ho no nte no na ma ehu no e ba ya ma manfo dodo na ehu sojafo no omo amanu o maduane kura no atama de no da kosifie e mu tutu o stores mu ni ade ate se ma DC ni je se ho nka ho bebi o mbebo barrier no na amehu e dia babat o he bebi o ni bebi an so a o mbebo barrier because kaso no kuro na ekro bi a etre na ni gomwari is na akabom enti bebi o mbebo barrier no se ho an so no betimi abo barrier enti na regional police commander COP Paul Maniauni obai amone omabehwe aizo mo hwese e bi krampo adati bia no yintimi kade beto mo nse mo mkikanyan ahwe adati bia pempim na nkasa no omko akobo Winneba junction sada bia mo maka bia akwa free squad MSN maka so na bia obi free bia mankasim enti wo ba obi on do free mankasim oba pemo aye Winneba junction sa so na free squad oba kan Winneba junction sada bia ekwan be da sanse mo mbo pempim no obudumbura mo na ma traffic no ebobo peso pa na gas no intimi nko gas kakra na ko mutu nko nti IGP ono nkasa eba no e no be hwese be bia ma bo pempim no eye de but ama traffic about this cause cargo cars na dia aduane film grass ba na for o be ka barrier na chi eno na ma this ni je nka be ya hunu barrier info because the bus ano ehu eba mu na osuja for the way o mu di motor so na ebi di motor na highway ni so ebi so tika mu na amokas ni si tika so by na so na me hu aba eno na honka ho domori kan na ma this ni je se nka be ya ko mu ni hono film se da be ya kwanu betu ya down ana ebi mu so ni je for ma akoma ko na ebi so a military for no achi wo mu mu amakoma ko nine omuso finije omba na 3 days omba agogo nti ombedu aka no a omo chese no modu ye fast across ba e kaso hase enti eno so omo chi omo mbuze bizo omo na chese emnante no finije na omo ma o se ambulance service ba ko omo mienu si kaso overhead na so omo station ho enti omo wo de check temperature no enti omo check omo temperature no na ebi temperature e wo high a omo suspect say mante na hia na omo yare bi asenye bi abai kura ne bi omo yare bi nti chese omo do omo ko kaso polyclinic na doctor for so to omo ko enzo a doctor for na obi aye gudu chese obi aye fun obi agane net for obi ababi afa adan a ebepum ye mon akade a PPC a protective wear so omo share nose cover ne sanitizers nyemo akade a se ba se obi yale a ana se obi o COVID-19 no bia de be hwe up to now omo de mai and around them omo special confuse hospital benya if you say from Nienra Kaswa Polyclinic from Nienra minister kan na say they say the whole Ghana omachama obabi ya bi adru wonom say nuru wa na bia ya gide agudem ma wo clinic wonom eti Kaswa Polyclinic ye bedi achi na ya hwe emedu yene yentimi mo mpenimfo bitin but yene mpenimfo ankasa omo hwa pomde so hono mo twetwe nkomo omo chewo so mo ankasa no num to chese omo de mai enti ba sa no obi ampe so be ko mranto an enti omo sa dem nan tene sa be gu overhead na se enti anyume na MC ni ba ya omo pre nkofo bi na omo akokọ dan bi a de sa ni je for 9 no ya ko quarantine omo ko pum se omo do mbo ya arrangement omo do ba kolebu na 37
na afi ya chwo o ma chwo moja de o mo je so ma chwo moja but say obi pa be ben no say obi say ne de enye la o mo je say akade ne mai and ambulance o mo je so o special ambulance so obi wo COVID-19 ne bia ye de peja no edna to na ba aka central region de na kan lockdown so da kusi Cape Coast Cape Coast so kan lockdown no eno na ama amamfo ntase a o mo je na de na o ha mo na taso mo na ka ho out the president abu di lock down na almost suspect say bi amamfo ni bi free ana say bi ya lefo ni bi free ana na de ambulance na kosi kofi aya na obi sa MC ne maame ha wa kumsi ama ye hu ni enti o de ka na kosi Cape Coast na ye na wasemfa wonsia mate everywhere abushan yen sentweni kofi aje di amane boy efika soa na eba kofi aje ne de eno no ye behwe de ada areas no so na yenhwe Eastern region de won ka ho nanso no amanfo akoho ana asesen na ne masitie maso kudeko wa homa no so maso hello maso Eastern region to saying wom say restriction of movement mampani edi to jawo Greater Accra Greater Kumasi na miamia bi no Eastern region kan de na so said the ensem kono kamia ye say nhihye ya mpanifo de ba no one of the restriction kakra eba krom ha ningina ni say a 15 minute da no ana say after a fear down mampani kasa no enipa do na efin kran na fe Kumasi a omo ewura Kufodia ene nempotem titru 4 municipal and district assembly, namely Akuapem North Municipal Assembly, Akuapem South Municipal Assembly, Akropon and a New Dublin South, and no Eye Kufodia. Interna make say district chief executive almost district and municipal assembly and 9 year Shemudia and Fadwin and a Quayon Befaswa, and Nipa. Ewura sa mensi makomako enan mu wa poemantem no ombe se empo no omde yade bi baya ombetimi esia no enti penifo ko nhyiemu no omose municipal and district public health emergency committees and afi municipal and district security councils na yesan nhyiemu yi wasi efiti wochina ekono ombe shasie amount barriers ewo sa municipality enan yi mu na de di kan hye ne se barrier ne checkpoint na wono mo ebe mountain no omubema public health workers our barrier bia ombe mountain no na se wo ye ufi kronim na eba anaze ufi kronim na ekwa wono mo be check wo temperature ene dia ye by force upo ye be check ansa na we twa barrier no na se check na se wo temperature na ye abnormal wo ma pe kwan bi de wa faso a ye be twa akoye unsemu nhwebu na se wo de yade di bi de ba krom ha ya pe ba bi di wa hye ana se wo di bi konso ya pe ba bi di wa hye na sa mensi enan yi omo hye ne se barrier so omo ba be mountain de di kan wo me mountain bi wo Eastern Premier Hotel Junction e no wo ma 50 Mango ase Junction en so wo Akuapem North Saforo wo Akuapem North obosoma ase ni ahwere ase Twin City a fi Akuapem North ko Akuapem South Latte Junction so wo be mountain bi ho Sansana Latte Tamara eno ya Ayikuma Road eno so wo Akuapem North and San Guest House so wo be mountain barrier Edukom Old Police Station so be mountain barrier ho na Adam Robe Pokuase Shalom Road in Sawom Obodan in Sawom Pakro and afi Kofodia Snake Estate Highway Kofodia Prison Junction and afi Kofodia Otibwati Secondary School wono and so be mountain bi ho now say barrier say we say mpedifo ebe check your temperature o me say taxi driver for and a trotro for o mu twemu no ombe se omo be check obi a na titu trotro no ombe se ni ba ko pe na be turn front and afi no sit and pa mensa transfer no obe she ne kenten se eni pa mienu pe na be transfer afi so nche ne che se esan se ni padodo na abakrom efiti enra efiti Saturday ebesi eye kwasiada ne na ye kenti no o se o suspect se eni pa no be brew hotel se na guest house into the nhishaya ba eye kan say hotel for penifo no wa che say omumbre municipal authorities information about the padodo a ebeda hotel ho anaso mo be lodging in fiti memory da no na fi omumbo modern say obi o ho bia so no
wɔn betumi acheck ne temperature na sɛ bibi ɔmo fɛ sɛ ne temperature kɔ so a ɔmo ma mpanimfoɔ aso ate deɛ ɛtɔ so nan no wɔse drinking bars ahodoɔ a ɛwɔ Kofodua ɛne ne mpɔtamu na afei so Kropɔn ɛna district ɛnan a yɛwɔ so ɔkere Akuapem North Akuapem South ɛna afei so no ɛyɛ ne district aka no nyinaa no wɔse drinking bars ɛwɔ hɔ nyinaa efiti ɔkyena kɔ no ɔmo ne ho kwan sɛ ɔmo bɛyɛ adwuma ɔmo ntutum ɔse ɔde saa nhyehyɛ yɛ aba te sɛ ɔmo ɛbɛtumi abɔ ɔma nipa a efi nkran ɛne Kumasi baeɛ no ɔmo ntumi nkɔtra drinking bar na mpo no so ɔmo wɔ yadeɛ ni bia ɔmo akyɛ amamanfoɔ na nsa na ɛbɛto aso no ɛndura koraa no aposifoɔ te ɔmo ho gu mbɔnten so ɛndura anadwo ama drinking bars a na edipa dɔɔso wɔ hɔ no ɔmo kɔ Kenya hɔ a ebi kura mpo no aduane yɛde di ɔmo nkwa enti wɔn nyinaa yɛ nhyehyɛ a wɔkyerɛ sɛ wɔde gu akom sɛ dɛbɛ ya nipa efi nkran ba na ɔmo nkɔtra drinking bar nkɔnkɔ no mu nsa na ɔmo nkyɛ yadeɛ no afei ɔmo tɔn bia na ɔkwan ho ne chɔba ne restaurant fo nyinaa ye asɛm a wo kan sɛ yɛse drinking bar for mo ntɔn sa ɛne neɛ wode ba sɛ ɛhɔ no in a nice way no mpanimfoɔ no a ɛyɛ wɔ mo a lockdown wɔ hɔ no mo anaasɛ sɛ ebi sɛ baabi a sɛ mampani na ɛma directive na mena kɔ so a na saa mpɔtam wɔ Eastern region ka ho ba wei ni deɛ asɛ mpanimfoɔ no ade wɔ mmerɛ ɛba na saa pɛpɛpɛ na mehyɛ sɛ mekan ne sɛ nkame yɛ sɛ ɔmampani ɔhyɛ no ahanka ho nanso mpanimfoɔ sɛ ɛyɛ security council sɛ ɛwɔ for municipal assembly hyi ana fe public health committee emergency health committee no mo chance no obehu say enipa na ka ye mpese o mo be pie fi nkran no say nipa dodo na basa mensin enan yi mu a so o man hwe ye bia na o mo de yade ni bia ba enti security council ni emergency health committee no chance no o mo se o mo hye mu ni so o man fa san hye ye anto okwan mu a anhwe ye na yade na ye bo ho ban say ebi ma epoye mantem no na to twemu krama one share recorded cases or maintaining as in their own crime until the Sunday say etuga. Now, as a cup baby, you know, and as a man, I know maybe on money share. And share to us, or say, baby, I told you, any food joint, and I say a bars I would do a restaurant, no. Omuni kwan say, Omun Radian, Omodin Konabisi, or say, I'm out for Metras in Didi. It is a common do now, Peso Koto, a Concontana, what you do a Bontia. Udu wa now the chance in Co, Utodian and I want now, only who quans over Traho. Now what you are doing now, Kofi. Simply for Baba to saw to Hona Udia, a Diayo. There to be one say market centers. I hope I was a municipality and 9 Yimuno. The Dikaya Dosso Market, Asema Market, Kofoda Central Market, Jabin Sewa Market, Zongo Market, Agata Market, and a Beast Market. Onomo Ewo, a year Kofodiano. Was your in Shayaba, on Penise, the phone in our Precopa could be an emono. Obey the friendly shift system. Yeah, and they say tomato for neighbor, therefore never call, and now Adiachia na could before and I feel more mind for Ako. In the share of the bear, so better say, Obetinia Tini Padua, a bottom from Asia, Ewo, a Gassono. Now, feel the crack. Was it, say, she say, wait, now, say, a month for name, the Sudia. Now, obey pussy for boom to say, a banner says, my be a sport, now will be a sport. Now, man for toward the pussy for Chua, or when nobody said the emranity. And to when they say, assembly, Bakubaku and 9, a new job in South, Akuapem South or Clay constituency, and I feel so no, you can't say Akuapem North constituency, or Modiagua Quemo, I want more channel, so that Mekayano. And a policy for free operations unit or regional police command. Sport bears a 9 bio Kofodia ha. One more chess Nipa Negu Hono, one Nipa 25 now. Or Mampenia Seno. Into one more crocus, echo come Mukakra. And in comedy on Saka come on for until I'm for the donor Johnny Free Sport ho. Ama just a catch of a crampode or Bayaka Cabin Sam Kakrama, push for the Saka Cano. Ama no so cry, Omcheniko Tubu. And you know, near money there. Let me say, and yeah, dear, a restriction or my penny a kind and also no. And 24 hours, I'm in Simoy and she say, ah, much I say, what the Canada, me and now I say. Me and now I say, pa, say, in Nipan should be disua, ye very no, actually. Ebushia,
One Eastern region kofo duafo ena omo de omo se omo hu se chese wo yonko abodwe seche etu wo masansuo de asi omo de ho entutu ye no mashase omo ye no hono no ye enuru ho kora omo de omo mashase ye nkwa santimantem na na wuku de nchemo ewo ahoma no so nana maju Egu ana joso boko de yakofo Adom boko nana santimantem na tesen Greater Kumase so sha santimantem ya anopa no maminchom funyini kakra wo de koso ewo ejesu kubasi barrier ho kazi bi na kan ana eba nukreni emno mbedu ho no na enya dia bambofo ne ho ne emo mokwa momo wiwemu ewu Kumase enti ho bo pesu yi papa ekire no empenfo ko ho ne omko kasa ya ene ejesu MC oba pase wadechi eko ho nyom ko kasa ma dodo na ta so machi eko nkran ya omo na edisi emo mo kwan emo mo ba te se bi adwumayefo health workers ne de kaka ho no ye mo mo ebaaye na ufiri ho a arawo sam kakra siye ewe awianum eye de siye we adweso a ho so na yaso nipa agu kia track akasie mu bi a ye de omba besia ko wale a ye ni omo kasa na omo so mo kan nyina na se no kwani womono tema monten so no moda ebi da tenadwam ebi da malategam ene miamia hudu pia emra fumigation exercise no course wo enkan krampo no womo bre ye pa na nya de ketwa se de no mbebi kra no womo adwuma na kwa da adwuma se womunya no monsa akoma no bebi ombada pa no mu nidi enti se ne saban no e de lockdown aba na wotwe miene dia ene na so tenkan ohun bre bia wo bo enti no dokoni nti akobo no ho adwa na se yare ne kofoma no aba I say no so kwa no kasa kese mienu a wohwe ni pe wom a ba ko no mo na mbaye aduasanum a ba ko nso so wo de nkura nyina aka ho mo ko beye aduasia ai so mu nyina no ye chi omo ewa adwuso yenka ne di se ye san bo mo san mo ba enkan na wohwe Kumase nso so a meka se edwom die wo kwa ba ka se lockdown no yen shada ntre ne papa bia se se wo so Kumase ba bi e ba ni business party a hini awa hase pa etime egedifo ma no mo ton nuane ni ade ni nyina bai enti wo hwese no musuguo bebre na social distance e ka ho asem na nya de o mo respect enti no mbobbo mo pa enti soja fo ne baaye no o ma na soja fo na be petrol kakra ho enti o mo ba no matem hey montiti montam na de ma na ba ji ye na no na say wo mo edi omudwa no ma twetwe mo nyama na akoko kakra ise wo twetwe mu hodi a na ma na yedi didi nkomo no mo kire mu se na ehu wo mu ebi mo unse jadi for mai o mo mu yama so o mba ntempa ebi ba bia be 3 am ebi ba 4 na so mo se de course no tina se ehu wo mu nti mo ba bia bi ba be 6 ebi ba 7 a se o mo ba ye nso no enya bia so jani bia bu obi enya bia so jani bia hunu obi enti de ye keka kato mutimu kwa no ente sa just a lockdown no krampo no wo mu hu te se de mo di kan 18 mfitiase no enti beka se oba pegedie akoso a there ba ko a tese na asodin wo ho ye bantumagam nikuro mo de mo bo pe so ma ne ye wanwanti no bambofo no police fo no soja fo nyina ku gina mo so ye pa ansa na mu timi tete kakra kama afen so ko race course a ho so ne dwadie ne foto gidigidi pa no kwani o mo so mama that social distance I can mama bibi and so no ba it wasn't the best. I just say nanke ehwe eja before e man ho. Ombobo mu ye pa baby out in what that and one or to kan so yati entam na de no krampo no enya de be ye nya de be ye into mo de no kurani meka se enne wo Kumase a e ba ni egadi a akoso eye a just say niam abo kra na amotete so enne na ebu akọ mo sim papa jadi for man kasa omanu muton se ne na intosu a je se enra ene ne mendani ade o muton 20 cedis no ene ukra 10 cedis 10 cedis 5 cedis a ubenya na sato enya do o mo yere su se ayira na o muton 40 cedis ni ade nyina no wo mo keke so a ukra 20 cedis a ene ubenya to ade ne bo eyefo o mo ankasa frempo se edisa ade tofo eba to ade na sa wo hwe yempotem so de a nukreni baby abefa bia na edi na se Kumase Accra highway pa ka ba kutwom ewo ma na ka ba ko betwom utimi say yes aboa bi akọ wampa wo so ha adwene na mu aboa bi ka ne me na se mu dida wo pa wo fa ha
ba kwa wizi aka no ehia ba akubi trotro for ne taxi for mobile kakra ba so mra ba ye adwuma kakra na e ba no mo timi petrol sa ono atimi so wan so be petrol enti lady so no ano open be bifa enti we nyina ye nema bia na ko so anyumre nso ye bom pempen kakra so wo hwe ba bi ti se bantuma ye se kumasi kokuru bantuma ne panyini bantuma de oba watno kumasi kakra de ebi anyumre asto bia wo bia da ne bia ba edan sport nenso ne ye kofa ho anyumre ho ba bia din bia ne ye sensoro kakra ya asawa se ne aboabo me kofa ho nso tin na me se wow ampa amampeni lockdown wa ye pa nti kumasi de meka se ye respect lockdown ni eye papa egedie ko so de nenso no wo hwe potem na bibia de din me emfansi ane na wase ne da nyankopon so asese omo yere niema bo so no wonu mani awuo sese ye kwa bi nya da oba buako mutum pa otuna kwa ro ahia beta ye po achensa afe ne ye be kwa akodidwa me na wase pa woni odi abre abusia yensantwani na wuku da nkyemmo so ama ne bo ene yate ne yemfom adwenche ba ko mienu na yentwe homra na fe yemfa homa ne matum na babia wo bia ene first day lockdown no wuhu niema san niema koma wo san John Cannon de ya wode aba one day watch the difference between curfew lockdown ni nyina ne se wo hye dem ni nyina no Mariama Haruna so won so o se ni ehia nyina ne se yesetena fie etu nipa kro tena fie da eno so yasem da o yese nya dwuma wo de aban na wo som no abase da eti wo worry pa ne senya chinchi atwan wo pese usi abonten ena ofoforo so de ya wode aba enie Bismarck Badu o se wo emra ne de eden emra ne de eden so wo se mpanimfo we se be ye adwuma Samuel Addison on so oni ma ya ma na epre ho lockdown ne curfew ho na se so obi ani abre ne wo mu ase yesi da fie vera o agyeman so ede wo se Ghana fo bi lockdown no che se o monti ase po wo monti ase minua ya kiremu wo kasa bi e wo se ya kiremu ama nipa ni nyina ate ase se yesitina fie brofo a ena na amanfo Facebook stay home se brofo na ate yesi stay home se twi kasa na ate yesitina fie enkran ne de mente eso nkran so yaka se tachi wo mo se den eno nyina aditem eti ba bia wo se wotena no tena hodin femodin boko na se ba bia wo se wote na wote wona bibia akokama ofoforo so adwenche ya wode aba ewo adwumadie so wakwe wose adom yetamachi dindindindindindinde mumwa ma oman ntumi nkwanim na coronavirus no yemmo ho dawuro tawia Michael ose mabọ adwuma nwumre pa na mepese mi hu se shops no breben na wose ebie shop na breben na wose yetumu enu ni difference wo curfew mu no mu a monka ho no de curfew nde unse ye hyebere se biri weida ebiri we soye na lockdown we de ya se da ye kuo bi ani nyuma bi sa mode monka ho eti wo bra esese wo bie no tambia wo bie wadwuma no se wutumi bie shop no de ane se obebie se aduan na aton a bra wo sha ase ton waduan sa abre no abetumi asase we biri bia na so ne wo mu ane se wo kan mu a ye so omutumi ye adwuma no ho de a ene ebre sesa wo no waduan bia so na kokko no waduan na Justice Techimensen wo se mampani amfane na ye nsi fom na total lockdown wa ma the whole Ghana ya lockdown baby a hai amanfo de yade no ebe wo de bechini e se nipa de bia so ade tena ha wo se maduru ha sei na ebi so adwane akwahye baby nti ye be ni total lockdown wa yenyema eniema entumi enkoso Isaac nyako reba so de ye ode aba wo se Ghana nipa bi nye serious kwa nipa bi animre samo ye bo aso de bi aba wo se Ghana fo bi ye stubborn we mumra bra US na behwe obi ebumre ka se ye na obi ada abushe twe ho aba ye ba ye bie huma no atomu adwenche ne so ane Facebook live YouTube wo de bi to ho a ye be kenkan dia ma ye ba sesi ane abeto aso. This week on Joy Learning, the SHS1 belt is from Monday to Friday at 7:30 a.m., 12:30 p.m. and 4:30 p.m. Monday, English language, nouns. Tuesday, physics, vectors. Wednesday, financial accounting, accounting for VAT. Thursday,
Cost Accounting, Introduction to Cost Accounting, Part 2. Friday, Physics, Vectors, Part 2. The SHS2 belt is from Monday to Friday at 8:30 a.m., 1:30 p.m. and 6:30 p.m. Monday, Core Maths, Statistics Part 2. Tuesday, English Language, Anansi in the Land of Idiots. Wednesday, Biology, Diversity in Living Things, PROCA. Thursday, Elective Maths, Probability. Friday, Elective Literature, Lion and the Jewel. The SHS3 belt is from Monday to Friday at 9:30 a.m., 2:30 p.m. and 7:30 p.m. Monday, Christian Religious Studies, Ananias and Sapphira. Tuesday, Biology, the Composition of the Blood. Wednesday, Elective Literature, Birches Part 2. Thursday, Core Maths, Pyramid. Friday, Biology, Genetics Heredity Part 4. The JHS belt is from Monday to Friday at 7 a.m., 12 noon and 4 p.m. Monday, English Language, Nouns. Tuesday, Mathematics, Basics and Mathematics. Wednesday, French, Greetings. Thursday, Integrated Science, Concept of Science. Friday, Integrated Science, Branches of Science. Catch up with the National Science and Maths quiz Monday to Friday at 5:30 p.m. and 10:30 a.m. Stay tuned into Joy Learning for a recap on all the lessons on Saturdays and Sundays from 7 a.m. to 7:30 p.m. For more enquiries, please call 0302-211688 or 0264-790970. For updates on weekly schedules, log in to myjoyonline.com or adomonline.com. For more lessons, please log in to willowafrique.com. Learning is simple and secured on Ghana's first educational channel, Joy Learning. Keep learning. Say you smoother, a cushion. You smooth inti. A budget. Say you smoother, a brilliant. When in your a yes smooth, so Guinness smooth for free, Guinness for fra a yes strong. Now you're to your bossy and 1 year. Said you pay a bemo or the war a yes smooth. Now Guinness smooth, when in your a yes smooth. No, and Toma Obia only if you do what and yes, so ma oba of a fruit. Again, I just say a get in gratuim. I just to say again. Yes, I jump in here to
Yɛnhwɛ nneɛma ahodoɔ a nkwadaa a ɛwɔ fie sesei ɔbɛyɛ de bɛbɔ wɔn ho ban afiri coronavirus no ho. Nokura enkura deɛ enya coronavirus no kese sɛ mpanimfoɔ deɛ nanso firi na akuri yɛnhwɛ sɛ yɛbɛbɔ nkura no ho ban ɛde afiri ho ebi te sɛ obi ɔyare atwe akura afiri ne ho ana obi a ɔbɔ wa ana wɔ hinsie mmea ahodoɔ a nkura yi wɔ fie wɔ di agro sɛ yɛ wɔn mu table so sɛ ɛyɛ baabi a yɛgye anan ɛyɛ TV remote ahodoɔ ensafo ahodoɔ hwɛ sɛ brano yɛbɛpepa saa nneɛma no nyinaa ho na abɔ mmɔfra yi so ho ban nneɛma ahodoɔ bi a nkura yi wɔ fie wɔ di agro yɛnhwɛ sɛ brano nso yɛbɛpepa ho fɔnkyɛnse ɛne wɔn mo caps ahodoɔ a wɔn ɛyɛ mu adwuma nyinaa ɛdididie de no mu nsuo no yɛde nsuohye nso ɛbɛhuhuru mu brano yɛyɛ wei no mu nyinaa ɛbɔ nkura no ho ban afiri saa yadeɛ yi mu Sankratoi, Caris, and the Ghana Medical Association, and a debro. Caris, a kumumuawa, or homunchemo de oknun a chipon knon. Say yes to your life. Sanso, Dole yogurt. Ede, Dole, more. I need more. Yeshamobo, na ya diso ewa kwanya ye faso esuade. Joy learning eye de dikan kra wo my Ghana mu. Say yesuade ewo TV so. The nadia school for dodo no a. Eni achechire for dodo no a. Eno won agye atomu. Yenkotie se de Ghana esuafo eni achechirefo bi agel Joy learning tumedie yi atomu. Yesha se ye hwesa channel we. Ebia timi kan etro. Masa na yentimi solve yina say etna ho na yesha. Na yesha de we a teacher ni so chire na. Yakwa class asa so na yetna na yehwa. Etimi nyanti ase na yetro ni yi. Joy learning program no program a ebeboa achechirefo ne adisuafo nyina kama eboa ema mutimi improve omo adechire. Joy learning dwumadie foforo kra multimedia adwumakuo de aba ewo multi TV digibox so yane yaboafo bi etese SES Kenneth Wolo Afrique na kambomu ama adisua papa bi a yesua ewo TV so ende yade aba monte ababi a wo bia no ye hia ne se wo digibox wo so betimi asua de bi. Joy learning learn. Jim Abuja Yiadom se muguso etie ewo Adom 106.3 FM beni ni sujumedie eso yemie homa no entum na enten so wadwenkyere tia wetia wana se ye nyina ye de atwa gu ne ye de asori 0302216561 0302216563 and 0302216562 ubetumi afrena wode wadwenkyere abadwumadie no so yemfa frefo a odikan. Hello mini audini baby afrefre wantumi anyina so abusua yede asedama Black Rock Honey Whiskey ene ye kan whiskey a yede ewo aye ya egu minimu a boko Black Rock Honey Whiskey Kasapreko Company Limited adaroma and wode aba wonni mfie dunwotwe a wonnum bi. Hello, good evening. Good evening. Aja udini baby afrefre. Ise kwa ba chawabun today. Adom minua. Yo. To asoma yen. Otini agona nku. Yo, oche to asoma yen. Yo mebo abasi amisha bebe. Nchechi mre de mama. Ye ansi asanka. Na mebo omampeni na baso. Se wenya kukudura etise. Ese Ghana hano etu de bia ani binum hu adekwan ye binum senya kankad me fem de bia kwankyira mode mayen kyekira mode mayen se na akwai etise binum akwai se we ni kwa se bibi nkoso wo mayen mu ye be se isa ohwe kwen kwa se na ade kwa dom kwa wo ba peso ya da se oche. Hello, minyaba akua nana usumi o se kojo kromo. Yo, ne usumi entie o. And the only can say madam migration form wo se kuma if our mama ye ho atoye. Na no mo tima chi nipa be 10 kombe wuro me nya use kra ma. So mo hene kwa na dia bufu ebodua se wa koye kwa ne dos yo wo wa si. Hello. Oh, minu and me na migration for no asepa wa adwuma mo ye. Hello.
Efo. Akua. To asoma yen. Ati say. Adom. Efo. Ami pa choy phone. Efo to asoma yen. Hello Efo. Abusia yeguso Efo wa homa no atwa esi fa cheyin. Hello. Vera Ajimai ne dia ya wo dia ba Vera ya kan wo dia no dada enwumre Freddy Code so dia yo de aba o se achia ma enwumre edamase ene adwuma muguso ye de som o my Ghana Nathaniel Odonko wo se mumra na mumehwe hifa Global Estate wo se sport to be wo honomo ya che se amanfo te honomo a omoji omanipa ba bia che de menkai wo me nkai se minimo minim se no ana watra bandia. Hello mini awudi ni baby afrefe ya fa front me fa bra so yo mini ashoma fo hu ya to asoma yen we omo ma lodu emo a omo di ni pasete mo ko do kuma se no en le chira ma je police fo jaga driver ni so onko obi ya lodu ni pa keti aguka manemu there be MC say on match driver no okay MC so on match driver no man trail on statement yeah that's it. Hello good evening mini ya udi ni baby afrefre but friend Benjamin Kasafi Ashama yo Benjamin mi ati o but me say me tanker driver I papa so na wena no na say tanker drivers no say ye kan cargo cars ye be dia no cargo cars no ye say mo ka ho mo de na ka ho say mo tanker driver no mufu ona mofa ana water mo so mo ka ho mo atumi ye adwuma no ho if say obi hia nsuo no ofre mo amutumi de ba mo ka ho wai mo ka mo aye se mo tena fie no ho me na wase na ye mfa wo ensi ase eti wo do nipa kro wo ntia asem bi se yase a wo betumi afre nkyeremu bia wo ho no mo a efri kyina ekonyina no ofra a ye de ebeje wo so ne ye nim ye beka kyo ne nim so ye bebi sampanimfo no waboa ne atumi e de amawo abusu adi si ane ada Franco Trading Enterprise ase se ne wo di TV papa bedwa so wo di mobile phones ene behwe computers awodo atwa ye ho achia nyina ada woroma papa Franco ene de abedwa so ntusu pe bia ene Franco Trading Enterprise wonum branches e wo Ghana nyina benya bi ena agbeve Herbal Center Mona soap na Mona cream en wonumu edi abedwa alomo bitters to alomo bitters sachet no na hwe ne eda hu bia wawen aponche no wagewade DBS roofing sheet eta yechi Black Rock and whiskey boy yechi dom abusia obi pe single room self contained chamber ho e wa dabraka ene achimota number abetumi afre so no eye 0241229161 Madame producers ase listo wo kwadwo fojo abedna gwasanti ase dukwa mkule nu Felix anima pew ena eye Frank Milovan Hyra ena de atumu live wo Facebook and YouTube na misumidin ABY abusuya madam ase ma moniti amunyimi phone na yemfa nyamiasem ento amoso enwumre. Hi, this is CC Winans. Keep listening to Adom FM 106.3.